Керемет кечкиздер менен ардактуу көрүүчүлөр, кымбаттуу теле көрүүчүлөр, жалпыңыздар менен кайрадан кем кыйын көрсөтүүсүндө жолугушуп турганыбызга кубанычтабыз. Кайрадан эфирде кем кыйын көрсөтүүсү туугандар. Бир кол чаап коюңуздар. Рахмат. Албетте биз дайыма таланттуу инсандарды алып келип, эфирде мына ушул жерде кем кыйын аталышында таймаштырып келебиз. Бүгүн дагы биздин конокторубуз өзгөчө көп кырдуу таланттар. Алгачкы коногубуз Ал Кодол Манас Бердибеков агайыбыздын оолу, кодолорчу Санжар Бердибеков. Hoş geldiniz ağa. Hoş geldik. Ayttın mı jakşılap? Doktor Nauk akademik profesör degen ayttın mı? Oşka yer var bile. Oşalarda aytıp koygun ortasında. Doktor Nauk akademik Sanjar Berdibekov. Anakay, okşaştı gördün mü? Aleme Sanjar agabыздын бүгүn таймаша турган, белдеше турган, Санжар агабыз менен өзүнүн өнөр жолунда белдеше турган биздин экинчи коногубуз Кодол Парадис ырчы Талант Гуламов. Hoş gelipsizler урматтуу Санжар ага. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Бүгүн кем кыйын көрсөтүүсү эфирде узатпастан алгач эркин микрофон Санжарага өзүңүз баштап бериңиз, көрүүчүлөр менен амандашыңыз. Salamlaş gerekmi? Ооба. El Kırgız elimen uçulaşışım gerekmi? Erkin mikrofon. Kırgız elime men Alatodoy büyüklük kalayımın. Aldığa cüre versin. Narın daryasınday toktobay burkan şarkan düşüp ömürleri uzun bolsun. Gördüş, Batkendin örgünday şirin bolgula. Isık gölday genen teren bolgula. Gördün mü ha Badırın? Onday uçuraş gerek. Talastın Gülçatayın jegendey göngülüңүздөр tok bolsun Kırgız elimin. Dağa yer kaldı lan. Boş. Hoştoy berekeli olsun, Jalalabaddın kurortunda oturganday kayıf kılıp oturuvergile. Санжар Бердибеков. Sen şunday salamlaşalasın mı? Ане урматтуу меймандар, биздин кийинки коногубуз көп кырдуу талант. Сизде айтардан мурун бир нерсе сурагым келип турат. Сиздин жаныңызда турган ким? Талант ага. Кумирим, неrak tursan? Я. Кумир бе? Кумир. Анда эмесе Талант ага эркин микрофон, сиз дагы эл менен амандашып саламдашыңыз. Salamdaşağız, bu salamdaşsa men salamdaş almay kalat dedim. Salamdaşam otur. Sura vermezsen. Şöyle otur sen. Men bunандай komuz yok bu. Yok, komuz. Canele git, cennete görsün. Komuzdu başına tartasın. Çertişim gerek de. Onda komuz alır. Hey, ne bilip duram? Dring 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 da. Onda dringdep dur. Dring 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 ding dring ding. Bol jön tırttır. Assalamu alaikum. Eyvallah. Amanısın bu kalayık. Amandaşı valalı. Esenisin bu kalayık. Esendeşi valalı. Assalamu alaikum. Artçaktağı turganlar. Hiç kim yok mu? Biri de Çinli var. Ne sağ okşaş biri var ekan. Bulgaptaldağı turganlar, ortadağı turganlar, Hadi otur sana. Tuşu öyle uçuraş çıktı birden. Şu da uçuraşı. Açsanıza. Ben sen uçuraşırken ben sana tiştim mi? Şöyle oturmadın. Kızganlışmakla oturmadın şöyle. Ben sana dedim ben. Şöyle otur. Karma ulan mı? Öyle şöyle gel. Assalamu alaikum tuğanlar, amanısın bu tuğanlar, esensin bu tuğanlar, amandaşı olayın, içimdeki dertlerdi, aytı veli alayın, haylanayın tuğanlar, haylanayın tuğanlar, oturayın.
Kasetten dәрі пәрісін беріп қойғылана. Geçiresler, efirдің этикасын biraz сақтап, adetmenen. Бұндай этикатка, математика, архиметика нөл. Көп. Су чеспі. Бұяқтан бер. Rahmat. Biraz savurdu olaylı. Aleme Sancar Mırza Talant'a bilesizler. Kırgız'da başkanı koyup Manastayt demekçi. Manasты мен айтам. Манас деген менің атам. Al senin atam emes, başka Manastayt odu. Қайсы башқа Манас? O bizden ulu Manastayt odu. Ошал Манастағы менің атам. Қандай айырмасы бар, өкөтен көй алалған. Anda ayt. Манастайды айтам ба? Манас атамның астында бұғағындашы біз қырғыздар слишком қиын болғанбыз. O silişkom degenin qanday? Сапсым дегенде. O malda sapsın degen. Orusça sözler oldu. Құртай деген. Öte qiyin bolğan. Мұшташқанбыз. Манас атамның уағында жердің арқуетінен бері көздей сүріп, мұнандайынан жердің қапталынан бері көздей айдап, Қазақстанның таласына келгенде чарчап қалышқан чаңқап. О жерден қой, су тапқыла дегенде мұздақ су таппай, Манас атауыз мороженый жеген отырып алды. Мұныңқы неме жумоң болып кетті ғой? Жумоңтағы шығат азыр астынан. Манас атауыз бір қазан мороженый жеп өзі жеген. Қалғандары кішіне-кішінеден жеп, анайын арқасынан сұлтан чайды ішіп, Қытайдың жарымын шыпырып өткен ана. Geçire Sancar Mırza al кезде мороженый болған емес та. Уймене сүт болғандайын болады да. Қатыты беріп қоятын. Анан кейін Қытайдың жарымын шыпырып тұр, ошерде Манас атауыз жатып, жаңағы қытайский тамақтарды жеген. Ана Манас. Көрдің бе? Андан нара кетіп атқандан Кореяға барғанда астынан сен айтқан жумоң шыққан. Манас ака, біз қиналып атауыз, сілер рәсә мұшташат кесіңерге, айдым-айдым талпама-талпа деген, оа деген. Сен жумаш қорқпа деген. Қайсы жұмаш? Жумоңқа тілі келбей жумаш деген, да? Кинодағы жұмоң bu. Андан нары жумоңқа жер алып беріп қойып, андан нары түндік мұз океанына барып, ешкім жоқ екенанан қойғылады онан түндік мұз океанын чекесінен чекелеп өтіп, Ortalığı ötsöyle öyle. кит жеп қояды да. Сонша кит дельфиндағы жардан бере албай қалады. Ошондан нары бірін кеттің аңқайға, бірін кеттің алайға, бірін кеттің далайға деп манасчылар айтқан. Ұшы, болшы. Rahmat Sancar Mırza, rahmat. Нені? Daha bir nesi var mı? Ama. Rahmat Sancar Mırza. Мақал лақаптар ошондан шыққан. Ne degen makal? Өйде шықтым ылмышып, дылдай түштім жылмышып. Түшіп атып қарасам, бір мұшықты бір мұшық. Айма алды. Sen Manas'ta çalkaştırırdın, bundan korkut koyma. Manas'ta jarımda uşu мұшық айтылады. Geçiresler biraz savurduluk menen Talant Mırza. Keyinki mikrofon sizde. Men Manas antı aytılbaydı. Manas. Баяғын айтың. Баяғын. Қайсыны? Баяғын че баяғы. O oşan aytam. O stoldu süz olma, Türk durun. Tez oku. Men Manas'ın jet osiyatını aytam. Aha. Adaşıp ketsem aytıp durasın. El jurttun acırağızı bütündüğü jana bir jakadan baş bir jengden çıkargan içki birimdik. Oşanda jaka ayrılıp ketet. Ayrılmaydı. İkincisi, ulut aralık ıltımak, dostluk jana kızmattaştık. Üçüncü, ulutluk ar namus jana atıldık ariyet. Dördüncü, arvas mehnet altınkı öner bilim arkulu bakıvat dölet umtulu. Kim жазып berdiler sana onu? Buna жазғанда. Beşincisi, humanizm aykol keçirim dölük. Turtur ben soruğa ayttam. Humanitardık jardam devir. Çok. Altıncısı tabiat menen tatlı mamilede bolu. Sağa вообще жақындығы жоқ екен бұлардың. Oturttu sen. Çetincisi Çetincisi nene Kırgız memleketliliğinin çında jana
Anı közdün kariyeginde Saqtab 23 fevralda örmeysin mi? 8. enesin görüp kızını al. Bu makal. Balasın görüp yerine. Vay, ne de öyle adam mı? Makal götpey turabız, makal götpey turabız. Rahmat, özüңүздөр көргөндө эфир кызуу жүрүүдө, катышуучуларга кайрадан бир кол чаап койсоңуздар. Телевидение мына съемка болуп атат, эфирден дагы кетет. Санжар мырза, аял затын жөнүндө бир көз карашыңыз, ырларыңыз. Asıl zat var, barı sıylay turgan, altın menen gümüşke kıyvay turgan. Mına. Azdekteyiz sıylayız, asıl zat ayaldardı. Alar bilse, düşünse ayagandı, erkekler jakşı göröt, savagandı. Oy. Milisaga arızdansa, milisa jakşı göröt, kamagandı. Yeneler var, bağrı var, rızkı var, ıntımak var. Gerek bolsa dayım dayar, upçu menen sütü var. Oldu. Bolgan yok. Tak aytam gerek bolsa. Arak menen içpegin. Sigaretli çekpegin. Sağa aytı otam. Ne ayarda gördün içkeni? Nemelerin nemetip, nemeden neme bolganda nemege azap vermegin. Şum geni olup kettir o. Rahmat Sanjar ağa. Çoğ rahmat. Ötö keremet. Nemeler oluş gerek. Nemeler için rahmat. Talant ağa, sizde var mı? Var bende. Gelin. Olaysa men kalıp kettim. Ayal zatı jön. Var ayal zatı jonda. Suyu, Bolu. suyu iş gerek o var. Meni kır. Ağır. Bu akınçılık olsa meni kır. Geremet. Men geremedim. Özüngdü süydüm, özüngden giyin, çaçыңды süydüm, çaçыңdan giyin, betingdi süydüm, ey, betingden giyin, murdungdu süydüm, murdungdan giyin, ozungdu süydüm, ay, ozungdan giyin. Oldu. O ıldıyacağı korkunuştu aytı koyar. Oldu, tokta taşır. Ildıydan aytsınam da. Kayakta? Ildıydan aytsın. Ildıydan barganda dile toktayt da. Nonday jerde etiyat kılış gerek. Kalganını aytıver. Nom nele meni toktudu da darnasa kılıyor. Nemelerdi nemetip degen jerde toktaş gerek. Rahmat. Sanjar ağa, бүгүнкү мына заманга ылайык интернет, Instagram, Telegram, жалпы эле ушул интернет жөнүндөгү көз карашыңыз. İnternette TikTok'tu kıska möhnet karagın. Zrenyan načarlap açki tağıp kalmagın. Alak sıvay saytlarga 8 saat uktagın, erte menen turalbay kengirvaş bolup kalmagın. Hayt çıkar. Rahmat. Gördüş. Rahmat, biz kийинки баскычта өз урматтуу көрүүчүлөр, bizde kийинки тапшырма бул би конкурсу болуп аталат. Талант мырза өзүңүз баштап бериңиз. Би. Ооба, өзүңүз каалаган бийди бийлеп бересиз. Өзүңүздүн талантыңызды, көп кырдуулугуңузду далилдешиңиз керек бүгүн. Bileş gerek. Бийлеш керек. Şey dalıyla koybaysın. Bot. You got a sexy shake, shake, shake. You got a sexy shake, 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 shake. Öte sonu. Eme. Su ver, su ver. Çapar. Vay. Yaklan verdin. Талант мырза, кумериңизге айтып койсоңуз, ачкысын албай эле койсун, а? Açsın alma. Ne de? Ачкыңызды албай эле коймусуз. Oğlum yerler aylanıp ettirdi. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студиянын коноктору. Бүгүнкү ким кыйын көрсөтүүчүндө Санжар Бердибековди жеңди дегендер бир кол чаап коюңуздар. Рахмат. Ал эми жок, бүгүн Талант мырза жеңди дегендер. Рахмат.
Albatta, har bir taymashda jengilүүчү болот, жеңүүчү болот туугандар. Бүгүн биздин ким кыйын көрсөтүүсүндө элдин кол чабуусу менен жана SMS аркылуу келген колдоолор менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү көрсөтүүнүн жеңүүчүсү Талант Гулламов. Куттуктайбыз Талант мырза. Kim yendi? Ben жақсы o. Neme Manas Ataga marojni jedirgen men go. Nelerdi aytmagıla degen men go.